Kanyang laki din! Mabalin ako ma. Mabalin ako ma. Ayat-gat mo sa man, Rodel. Mabalin ako bakal. Tengo na tata. Mabalin ako mga isublit na palabas. Sana ni bakit ko tinasawa? Anya? Tata. Nilablil ako mga Sino na ita alablay? text ko man na, ta? Ay, ko na yun na nilablil. Kita, mari, nakmanakas tamat ipanagayan na kanya. Di ipanagayan kami nilablil ka, pulos. Ajak narik na itasawa ka. Iso na lang da sa ngamin nga amo nila bling at dasawa. Tiya muna ka barwak pa. Anya ka din dahil sa kay pagpagam. Bapur naman bagbagak tata. Kamay sa mapalila ko mga kasawa lang ni Tidwa 1 3 1 4 5 ay namin. Yan. Nanyalagi din na. Nagkadubot din kay. Ewan, may isa lang di rason, tita tata. Guwapo kami. Sugure, at nasawa. Adulat naman mailaw-lawan. Anya? Apay nga itaka lang. Unay kan bakit? Sumungsungan akpay lang, nga makasta ka man. Paggabwak ay asabalin no saan nga iti trabaho. Ay kat nasaya at kadi no pudno day ta nga imbagam. Anya? Sumungsungad ka pay lang. Mangangot kon anagapu ka manon iti ayan dagiti babaem. Ay salbag kide. Anya ka din deta nga ibagbagam Maria? Di ka man aging dadamag, Rudel. Ang mga no-ad-adda pa ay marurudak kun ka. Ala? Amo Roday, saan ba't gagatap ni bakit mo akasta? Nawa na talaga tayo aramidang masana na saya. Ha? Amom nga may dagiti asawa babae. Nagluklukot asawa lalaki. Marik na na magkay. Ha? Apay, asino man ang titiks mo itaya? Nitatamoy, awam mo'y. Oh, sa lapat siya. Apay, insina mo ni Lablay. Anya? Apay nga mo iti may papangkan ko na tata. Kano na ibagam kanya kini na minsan na naginom tayo dyan tersina ni Bayang. Sana ya? Anya? Napartag ka kami ni Day. Iso asaan mo amalagay pa na ibagam kanya? Ay ayaten na kadiwan mo sa anan. Ang mga noaddan sa balim. Siga kay di mo. Iti kaano man. Saan ang mapasamak dahi ta? Ay, sapay lang kumatakas na. Nga makadlawak lang amin. Apay atunggal update na kat masapul nga iti saan ang matatao a lugar. Apay, madanagan ka kadi. Nga ang mga nod na makakita ka data, kasta kadi. Kwa. Saan mo takas ta? Kaya ko lang amin ano agdate ta. Kat iti nauli mo. Jak kaya tinaringgol. Okay. Iso nga akong tarong mga pagdaragam labli. Sika lang ti babae ti biyag ko. Agyaman nakarod no kasta, Rodel. Amo mare, napansin ko man ti pa nagpupos nila kay mo iti Facebook. Ha? Apay mare? Kas lang amin, abaro nagpupos. Kan maysa, at dapay nadlaw ko maysa.
At daming timay sa babae akalayon nga comment iti post na. Ha? Kita ang namin I thought something fishy. Anya? Ngamin, saan nga comment yung babae? Iti kasjay, no friends na lang itasawa. Anya? Kita, mare. Ang mga nagtaman ng aramidin ni Rodel at mo mo. Asino ni Lovely? Ah, Sumungbat ka. Asino ni Lovely kunak? lovely. Kadyam amok Friend ko rin jay. Apa Friend? Wano? Friend with benefits. Anya ka di manundag iti nga ibagbagam. Tatlo ang mama niya. Inistok ko di babae. At dapat impose na idi last week a picture yu adwa. Nag-sweet kayo pa eh. Anya? Ay na, Rodel. No di mo pa isardangan na itang aramid mo, talaga nga idarom kayo iti babaem. Anya? Saan ka nga niya dita marurudakon? Nasaya at mantay manugot ka ang makipagkita kanyak ita, Rodel. Ha? Apay adi mo sungsungbatan dagiti awag ko kan ka. Siguro, addan sa bali a babae iti biyag mo anya. Anya ka din dito nga ibagbagam. Agpudno ka. Anya kumatipod no, kat awan mat atalaga tar aramidag asan anasayaat. Siguradom laang. Maamwak laang nga dar aramidem ajak magustuhan. Masiguradok adi mo magustuhan no siyak ti makaungat ko naktuman. Anya? Amangan ket di mat numalaksid kanya. Ket adda pa iti sabali a babae iti biyag mo. Siga ka di man. Siga laing Daniela. Promise. Agyaman ako na inukasta. Sapay la ko ma, tapod na dagiti ibang baga. Wan, anya ka lagi dinaya. Saan ko mga ilibak nga dadag iti babae naglabas iti biyag ko? Naglabas ay nagiyay. Kahit ko asawin, tinapatag ita ka sika. Iso sapay la ko ma. Tasan ka nga panunot iti anya la dita, ha? Hello? Talaga ka di nga awanan ti planom a makisinara kanyak ha, Rodel. Ha? Wano, pudno ti madamdamag ko nga dababaim. Anya ka din dito nga ibagbagam? Mapanagnagakla ang apudno ti mangmangag ko. Kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Saan mo a magustuhan no siyak ti makapungtot ko naktumat. Anya? Unay matanday ta kinababaero. Saan kamat nga balin akas na no awan sa bali a babae iti biyag mo? Anday ta ka manan ako na akong gat. Di ko nang kitdi. Pudno ti bagbaga. Ha? Agsagana ka, Rodel. Agsagana ka! Naimbag man, na panunot mo pa'y tinagawid, Rodel ng marami. Anya ka matan bakit? Sumungsungat ako lang. Kasta ti pasungat mo kanya. Ha? Kat apay ay makapungtot ka. Pudno mo tibagbagak sana ya. Anya? Naimbag man, ta pinalubusan na ka di babae nga agawid ka dito'y balay. Naimbag ta saan na ka nga ipagod akas lang nga aso. Anya? Ala, aramidam ti kay kayat mo. Agbabae ka iti uray mano. Ngam da ito iti tandaan na ma.
Addan tukad-tukad na amin nga aramidam. Makadlawak man kumare. Ha? Kaslasaan mo na matatao nila kay mo dito pala iyo. Urawan trabaho na. Kasano nga min ang matatao dito balay? Kat uray lag susukot, ti babae na. Anya? Wan, mare. Jak pa'y napanaknakan. Nga mariknak at talaga nga adda babae na. Saan lang amay sa? Adoda. Oh my gosh! Iso ang makamumatan iti biyag na. Anya daytoy ang nakapastil dito'y igin. Picture mat ni Rodel. In loving memory. Kunana. Fly high. Kunana pa'y. Oh, nakasaritag lang ni Rodel ito'y. Ngam, apay kastoy matang. Pudno nga ta daytoy. Hello? Umay ka dito'y sentro, itamat laang. Paspasan! Ha? Tapay. Nagsarita tayo tayo lang. Apay ka di? At danas ka nga makitam. Anya? Umay ka, pangaasim. Tapno amuam no asino ti aking aramid iti daytoy. O sige, umayang kitamat lang. I-text mo no sa dino abandataan mo. Bye! Anya? Ay. Sino nga tatakin aramin dito dito? Apay nga damatan tila dawak dito. Kan in loving memory. Kan fly high tinakasura. Ay. Diyan ka mo ka, Rodel. Panag ko na, adda pamilyam. Ang mga no ti asawam ti aking aramid iti daytoy. Ha? Masigurado ka nila blitakin aramid iti dito. Oh, apay anagulimat ka. Anyat pampanunutem. Ha? Sapay saan na ang amay sa daytoy nga impaskil da dito'y kaaduan kita tao. Ado pa iti nga to. Ah. Iti baba. Amin na pagnaan kita tao. Kat adda nakapaskil a picture mo. O, naimatan na sino takin aramid iti dito eh. Mamwak lang. Marit na ako, Rodel. Siguro, babae ti aking aramid iti daytoy. Siguro, napasaktam launay tirik nana. Isuan na aramid na ken katikastoy, anya. Saan mo, Daniela? Awan babaya, liluk-lukok. Mamati ka kumaha. Kumare! Oh, apay kumare. Kaslada ipadamag mo, taka sa tilangam. Ay na, kumare. Jay picture nila kay mo. Pagpispistahan na, di sentro. Ha? Anyat ka mo asawan? Ato nga minti nakapaskila picture ni Rodel Jay. Sakit, in loving memory ta nakasurat. Can fly high ko na napay. Hay! Kunak milaki din no natayan ti babayero nga sa awam. Anya? Umay ka, kumare. Mapantay di sentro, tapos makitam di pagbagay. O sige, mabait lang kumare ha. Agpalo sa klaang. Anya ita? Dayta, ti maganab mo iti kinababaerong. Ha? Anya nga ita? Impaskil da laro ti rupam iti kalduan ti tattao. Nakababain ka launay, Rodel. Gapulahang iti babae, mapaspasamak kan ka ti kastoy. Ay. Siguro, linuklukom di babae, iso nga naaramid na kan ka ti kasjay.
Ngamin, awan mo ti sabali ang mga ramid kan ka. No saan lang ang nagiti nagbalin a babaim. Maria, awan babae ko nakmat niyan. Aglibak ka pa ilang. Agdadata lang arudan. Dagita ti paglaingam kunak manen. Anya? Dayta, gapo iti kinababaerom. Ti panagkuna ti daduma at tao na taykan. Gapo iti ladawam anak kapaskil. Ay da, nakababay mo tang da nga naramid na king ka, Rodel. Wan nga ro tata. Nga mamok, nilablit akin aramin iti tayo day. Ha? Wan tata, isulang matamok nga dagura na kanya. Unay kan. Kunam ngamin ini aliklikam. Liniklikam ngagpaisaw. Ngam sino katamlagbag. Ha? Ay, nuapay mo ngamin. Anaesem ka iti babae. Hanya nga ita. Gapo iti gura na king ka iti panagluklukom. Ipaskil na pa yan. Anatay kan. Wan nga ro tata. Iso apang-asim ko ba, tagbalbaliw kan, Rodel. No di mo sardangan da itangaramin baw, hamangan no makatumpong ka pa iti na uyaw, ngam iti dayjay alablay. Wan tata. Huwag kawan ninton ko, adan tumanan ti baro a babae, nga ibagam achiks baw. Hanya laki din aya, Rodel. Ay ko. Apa nga tinumpanak mo tin? Awanan ka mat itibain anya. Ha? Unay matan ang kinaulbod mo. Gapo iti nakita a picture mo ijay sentro. Nagdamag-damag at damat gayam asawam. Ah, Manluloko ka, Rodel. Kunaklakit din no napudno ka kanyak. Ngam saan maggayam. anya? Kanamwak mo lang. Asaan lagayam asyak ti babae alinuklukom. Salbag ka. Anya? Ha? Di mo't gayam imo na a babaem ti akin aramid iti dayjay. Ha? Gapo iti gura na ken ka. Isuan ang ipaskil iti rupam. Kan adda pa'y nakasurat nga in loving memory can fly high. Ay na, saan ka kadi asunggan iti kastang inaramid da ken ka? Ah, Si bibiyag ka pa'y laang. Ngam ipaspaskil danday tarupam anatay gapo iti kinababaerom. ala. Gusto ko man dan niya na. Pakawan na ko man Pakawan ng tarupam. Ah. Ti asawam, ti pagkidawam, iti pamakawan. Gapo iti nalampas ang panangluklukom ken kuana. Maawatam. Ah. Ha? Di ka nagpakpakita pa'y kanya. Baka pakawanan na ko ma. Nay, nakaskas daaw man day ta apa nagkid daw mo iti pamakawan. Apay, nakaamiris kan. Anya ka langit inaya baka. Agkid-kid dawak lang arutan iti pamakawan ngayon ka. Ngam kastaman ti bagam. Mas daawak lang tasigod mat kat saan mo aramidan dagita. Nakaamiris akong baka. Nakababain man nga ibaga. Ngam isuti punno. Ikari kag balbaliw akaon. Anya? Ay na, Rodel aya. Di pa nagbalbaliw. Saan nga ibagbaga? No di kat aramidan. Maawatam. Ha? Kan, saan lang nga siyak ti pagkidawam iti pamakawan. Kasaritam ni Labli. Tapno saan ako marupay ti gura na kan ka. Gapo iti panagululbod mo kan kwa na. Dayta, ti maalam iti kinababaerom. Salbag ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! Ay na, talaga nagasat ni Layla iti asawa na. Apay ka di manang. Gaputaawan ti ubraan na balay na. Saan da paglaban, saan da paglutuan, kan saan da pa'y apaginawan. Anya? Wen minda, saan ka nung arod akayat ti asawa ng hagtrabaho, tapno saan ka nung amabanog. Iso ang nagasat, takas labyag ti rey ng arod ti biyag na. Dinagana sa tibiyag na no kasta. Anya nga rin nga dyan aramidan na. Agbuya iti TV, mangan, maturog, ag cellphone. Kasta? Ay, naggasatan ngayon no kasta. Ay nanako namon. Iso nga ammom kade. Lumuklok mag-ita ni Layla. Gaputa saan ang mabambanog. Ken, pumudpo daw. Gaputa saan ang maininitan. Jay lamay may nga anak na, ti as-asikaswan na. Nasaya at gayang tibiyag na insan nyo alay, di sidong ti asawa na. Apay ka di nanang. Ay na, mangan, maturog, agbuya iti TV, kan ag cellphone lang kanaw, ti aramidan na, iji balay da. Anya? Wan, isutin baga ni Ikit yu amin da itay. Ay, katsurte na ano kasta. Ay, kadwan ah. Ay, sana all. Makasara ka kumamit iti kasya klase ti lalaki. Ay, Dorbab. Kasano nga dati mangayat kan kakat lalaki kamot lang. Ouch! Anay ko, nanang, anay ko. Nakaka-hurt naman yung sinabi mo, nay. Na, Wanay. Di yuman sang kay bagadayta. Kaputa, masaksakit anak. Uwing, lalaki at nanang. Ng babae, tirik na. aniya? Ay, nanana. Kunak man, no kaslaray na tibiyang ti anak mo iti sidong tasawa na. Ha? Ngam salmat kanyam. Kaputa pinaawid, dagapitik kinasadot na. Ay, jak amo Jak mat dinamdamag nga agpaiso, no apay anagawid itoy. Kan awan ti amok di tabiyag ti rey na adayta. Ay na, di mo manan ibaga nga awan ti imbagbagam nana. Kaputa isumat isang kay bagam kininanang ko. Anya? Kat isumat. Ay na, numaminsan nga mina na, di yulabsan tag istorya. Taamangan numabainan kayo laeng, kas kumaita. Alaman do, panawan ka dito yan. At dapay ngamin papana. Ay na, si ka talaga mando. Tilar aramidam. Apay ka di manin, madal. Apay atila ibagbagam kiniikit mo alinda. Ay sigurado, kagura anak tumananday jay, kapo iti inaramid mo. Ay na, husto lang, madal. Tapno saan nga aglablabas. Ay na, iti aming nga bagana, kasla 30% la ang tipod no. Ha? Nasakit tinakam ko iti dayjay amando, manong. Nalabas dayjay nga inaramid na kanyak. Ininsulto nak iti kastaunay. Anya? Kinunanakit din, analabasak ka nung agistorya. Ay, ngamin Linda. Ha? Ay na Linda, bumabakikan. Manay nayunan ti apom. Iso nga ikateman dahil kinalaing mo amang nayon iti istorya, way. Anya? Da kayo mat manong. Awan pa'y mati kunayo nga isakit dak. Apay ko mga isakit ka, kat naalas mo, daramid mo. Ay na, agyaman kakit diya, tanaano sakpay lang nga manong mo. Tanong sa balay, ang mga nun natibabkan. Anya? Papanan nyo ka day, Nana Linda. Ijay man sentro, ando. Imbag ano saan nga agto daw. Wen nga rod. Sakat importante ti mapan ko gatangan ijay. Anya ka di mapanyo gatangan, Nana. Mapanak man naggatang iti bagas. Anya? Kit adumit ti bagas ijay ko tayo. Nababapay ti presyo na. Wen ay na. Sa anak amang mangan itikas di a klase ti bagas. Agsakit ti tiyan ko ngamin. Pakarwen na ti ulcer ko. Ha? Ay, narigat ang agpaiso no kasta. Wen ando. Ken kaslaawan ngamin ti ramraman na bagas. Iso ajay nginginaan ti gatanga. Tasulit ti kwarta.
Anya lakit din ni Manang Linda ay ah. Apay ka di manan minda. Imbaga nakit di kano kini Ando asaan kano amang mangan itiralakaan abagas. Gaputa kumaro kano di ulcer na. Paka naman itirik, tamnog nakam. Anya? Di lakag, bay namang ibagbagay ti kasta. Ay na, lusyak ti mauawanan iti maisaang. Mabainak agsaw-saw. Day tangarod manong. Jak amo kini Manang Linda. Talaga ajak maawatan ti ugali na. Namintakal nga ulbod. Manong Duro, Rasayaan, Mike. Tembay kalinda. wen manong, umayak man bumulod iti bagas mo. Naibusgayam ti bagas mi, kat nakasara ti kuop tayaw. Ingka mangalang itirik, kay isok ka nam. Ah, manong, Talaga, anamin takil ka nga ulburan niya. Apay, ngayon ka ibagbaga, di ka mangmangan iti bagas, akas iti lako iti koob. Idinto tayo iti paggatangam. ha, Baliwan man na itang ugalim si Kalinda. Apay, anya ti dakas na, no indiritsum kiniando amapan kabimulod kiniminda. Di mo kumain baga, amapan kaaggatang ijasinto tinginginahan na bagas, nyakan. ha, Linda, sadde nga mo nga ibagbaga as sumakit ti tiyan mo numangan ka iti lalakain na bagas. Tay sumat ti kang kanam. Tanong mangag ko pa na ita. Ay, jak ag pangado ang mangisulsul iti irik di tangiwa mo. ay, napalalumot ni Manong Duro. Kaslawan ti panangipatag na kanya kakabsat na. Apay ka di Manang. Sa bagay, sipod idi kat adayo tirik na kanyak. Si kalaang ti kayat na. Apay nga min aya. Kasano, kat kunanakit di at pakanin na kano iti irik. Ay na, kasano nga min adi makaungot ni Manong. Kat imbagbagam kano adi ka mangan itilalakaan abagas. Idinto ta iso matikat gatangan yung mutlaang. Auntie, nagapit ka din damalong Julius kan Andoy timulad da? One, idi namin san alawas. Ah, nasayado kasta. Kat manungay ti piningay na Ando. Ay kat dakkel isungarod ti kadakkelan iti bingay na. Kat manung aron. 40 mil nga rood mando. Iso adakkel at talaga ti kwarta na. Ay nga, daktil nga rot ati kwartahan no kasta. Ay katwa na. Ngam, puno ka ti dayta. Ah? Amangan mo't nukon ko namlaang, auntie. Ay naman do, nagdamag ka pa'y lang arod, no di ka mo ilang mamati. Gaputaan mo kung ti ugali yun, auntie. Amang ano sinubrahan nyo man ang timpagayo. Anya laki din! Ay na, talaga nagasat ni Layla iti asawa na. Apay ka di Manang. Gaputaawan ti ubraan na iyabalay na. Saan da paglaban, saan da paglutuan, kan saan da pa'y apaginawan. Anya? Wen minda, saan ka nung arod akayat ti asawa ng hagtrabaho, tapno saan ka nung amabannog. Iso ang nagasat, takas labyag ti rey ng arod, tibiyag na. Dinagana sa tibiyag na no kasta. Anya nga rin nga jar aramidan na. Agbuya iti TV, mangan, maturog, ag cellphone. Kasta? Ay, naggasatan ngay no kasta. Ay nanako namon. Iso nga amom kade. Lumuklok mag ita ni Layla. Gaputa saan ang mabampannog. Ken, pumudpo daw. Gaputa saan ang maininitan. Jay lamay may nga anak na ti as-asikaswan na. Nasaya at gayam tibiyag na insan nyo alaylay di sidong ti asawa na. Apay ka dinangang. Ay na, mangan, maturog, agbuya iti TV, kan ag cellphone lang kanaw ti aramidan na iti balay da. Anya? Wan, isutin baga ni Ikit yu amin da itay. Ay kat surte na ano kasta. Ay kaduwan ah. Ay sana all. Makasara ka kumamit iti kasya klase ti lalaki. Ay dorbab. Kasano nga dati mangayat kan kakat lalaki kamot lang. Ouch! Anay ko, nanang, anay ko. Nakaka-hurt naman yung sinabi mo, nay. Na ah. Nay.
Di man sang kay bagadayta. Kaputa, masaksakit anak. Uwing, lalaki at nanang. Ng babae, tirik na. Aniya? Papanam ka didig na. Ijay man balay da anti Linda, anti. Ay wala. Awan mo't siguro tinapanan na ita. Awan siguro taada ni Layla. Imposible mat apanawan na ida kat kasangsangpot ti anak na. Simbangpot ayan ni Layla. Wen anti, kat mapan ko man bagbag anti kasinsin ko. Taapay. Ay na, imbaon ti asawa na nga agawid. Gaputa na labas ti kinasadot na. Day talag sel-selpon ti ammo ng aramidon. Anya? Kunak man no sana pagtrab-trabahuan ti asawa na. Asino mo tinakaamon nyo iti day tanti? Ni Linda. Isu ti bagbaga na kanyak hindi na minsan. Umapal pa ingarod kano ni Mando iti kasinsinyo kat. Ay na, namati kayo mat ante. Ingkuri naman nun ati kinalaing na nga agistorya ako nak. Siyak ti kaaruba mismo dalayla iday, isong amok ti amin. Ha? Wen anti, nagalasmat ngamin ti ugali ni Layla. Nakasadsadot, ultimo agluto, di na maaramid. Ti asawa na paylaang anagapo iti garden ti agisaang iti kanenda. Idinto tanagmalmalem anagtugtugaw laang ni Layla. Anya? Wen, day tatipod no anti. Isungarod asaan laanam na minsan a pinatayab ti asawa ni Layla ti kaldero da. Gaputa sumangpet, kat awan pa'y tinaluto a kanenda. Anya? Ay kunak lakit dinupudno adi na pagtrab-trabahuan. Ay na, mamati kayo mat anti. Dang nga ti asawa na no di nakit pagtrabahuan, nga oray mabambanog iti garden. Man-mano ti kasjay itan. Ay una yan ni Linda aya. No agsao, kasla biyag ti Ray na ti biyag ti anak na. Idinto ta sadot mo't gayam. Kat ita, ibaunda pa yan nga agawid, gapu iti kinasadot na. Ay na, nana. Kunak man no kaslaray na ti biyag ti anak mo iti sidong tasawa na. Ha? Ngam salmet kanyam. Kapunta pinaawid, dagapiti kinasadot nga. Ay, jak amo Jak mat dinamdamag nga agpaiso, no apay anagawid itoy. Kan awan ti amok di tabiyag ti Reyna adayta. Ay nga, di mo manan ibaga nga awan ti imbagbagam nana. Kapunta isumat isang kay bagam kininanang ko. Anya? Kat isumat. Ay na, numaminsan nga mina na, di yulabsan tag istorya. Taama nga numabainan kayo laeng, kas kumaita. Alaman do, panawan ka dito yan. At dapay ngamin papana. Ay na, si ka talaga Mando. Tilar aramidem. Apay ka di manin, madal. Apay atila ibagbagam kiniikit mo Alinda. Ay sigurado, kagura anak tumananday jay, gapu iti inaramid mo. Ay na, husto lang, madal. Tapno saan nga aglablabas. Ay na, iti aming nga bagana, kasla 30% lang ang tipod no. Ha? Ay na, gusto, di ka nakakminda. Barang man mapabainan, kanagbalbaliw. Namintakil nga ulbog da dyan kamsakta. Dyan mo, nga sino tinagtawidan na iti dayjeng ugali na. Saan mo nga ulbog da dinanang kintatang tayo. Ay na, nasakit tinakam ko iti dayjay amando, manong. Apay ka ti Linda. Nalabas dayjay nga naramid na kanyak. Ininsulto nak iti kastaunay. Anya? Kinunanakit din, analabasak ka nung agistorya. Ay, nga main Linda. Ha? Ay na Linda, bumabaki kan. Manay nayunan ti apom.
Isu nga ikateman dahil kinalaing mo amang nayon iti istorya, way. Anya, da kayo mat manong. Awan pa'y mati ko na yung nga isakit da. Apay ko mga isakit ka, kat naalas mo, darawid mo. Ay na, agyaman kakit diya, tanaano sakpay lang nga manong mo. Tanong sa balay, amangan nun natibabkan. Anya. Papanan nyo ka day, Nana Linda. Ijay man sentro, ando. Imbag ano saan nga agto daw. Wen nga rod. Sakit importante ti mapan ko gatangan ijay. Anya ka diti mapanyo gatangan, Nana. Mapanak man naggatang iti bagas. Anya? Kit adumot ti bagas ijay ko tayo. Nababapay ti presyo na. Wen ay na. Sa anak amang mangan itikas di a klase ti bagas. Agsakit ti tiyan ko ngamin. Pakarwen na ti ulcer ko. Ha? Ay, narigat ang agpaiso no kasta. Wen ando. Ken kaslaawan ngamin ti ramraman na bagas. Iso ajay nginginaan ti gatanga. Tasulit ti kwarta. Nana Minda, saan gayam amang mga ni Nana Linda ti lalakaan abagas? Sumakit ka no ti tiyan na. Anya, imbaga na dayta? O Nana, nasabat ko din namin sa nakalman. Mapanaggatang iti sentro iti bagas. Gapota di na kayat dagi lako iti kuop tayo. Kumaro ka no ngamin ti ulcer na. Anya? Ay, di mo patpatyan dayjay. Katno dito iti imayan na iti kalman. Imay na ngala iti bagas ko. Tawan ka no ti isaang da. Ha? Wow, natatipod no. Iso di mo patpatyan. Amangan no espesyal ti bagas yaw. Saan mat? Inalak ijay koop ti bagas me. Ijay ti naggatangak. No kasta, kung kunana laang, diyan baga na kanya. Katuan, di mo patpatyan amin ti ibagbaga na. Gaputa kumaro ti kinaulbod na no naduma. Anya lakit din ni Manang Lindaya. Apay ka di manan minda. Imbaga nakit di kano kini ando asaan kano amang mangan itiralakaan abagas. Gaputa kumaro kano ti ulcer na. Ay na, paka naman itirik, tamnog na kam. Anya? Di lakag, bay na mga ibagbagay iti kasta. Ay na, lusyak ti mauawanan iti maisaang, mabaina kag sao-sao. Day tangarod manong. Jak amo kini Manang Linda. Talaga ajak maawatan ti ugali na. Namintakal nga ulbod. Manong Duro. Rasayaan, Mike, tayo may kalinda. Wen manong. Umayak man bumulod iti bagas mo. Naibusgayam ti bagas mi. Kat nakasira ti kuop tayo. Ingka mga lang itirik, kay isok ka nam. Ah, manong. Talaga, anamin takil ka nga ulburan niya. Apay, ngayon ka ibagbaga, di ka mangmangan iti bagas, akas iti lako iti koob. Idinto tayo iti paggatangam. Ha? Baliwan man na itang ugalim si Kalinda. Apay, anya ti dakas na, no indiritsom kiniando amapan kabimulod kiniminda. Di mo kumainbaga, amapan kaaggatang iti sentro, tinginginahan na bagas, nyakan. Ha? Linda, sadde nga mo nga ibagbaga as sumakit ti tiyan mo numangan ka iti lalakain a bagas. Tay sumat ti kang kanam. Tanong mangag ko peleta. Ay, jak ag pangadlo ang mangisilsil iti irik di tangiwa mo. Ay, napalalo mo't ni Manong Duro. Kaslaawan ti panangipatag na kanya kakabsat na. Abay ka di Manang. Ay, sa bagay, sipod idi kat adayo tirik na na kanya. Si kalaang ti kayat na. Abay ngamin aya. Kasano, kat kuna nakit di at pakanin na kano iti irik. Ay na,
Kasano ngamin adi makaungot ni Manong. Kat imbagbagam kano adi kamangan itilalakaon abagas. Idinto ta iso matikat gatangan yung mutlaang. Ha? Nakababain ngamin day ta nga ibagbaga. Nang runa no kas iti kada tayo amaawanan mutlaang iti maisaang. Auntie, nagapit ka din da Manong Julius kan andoy timulad da? Wan, idi namin san alawas. Nasayado kasta. Kat manungay ti piningay na ando. Ay kat dakkel isungarod ti kadakkelan iti bingay na. Kat manong aron. 40 mil nga rood mando. Iso adakkel talaga ti kwarta na. Ay nga, dakkel nga rat ati kwartanan no kasta. Ay katuna. Ngam, puno ka ti dayta. Di ka mamati? Amangan mo nukon ko namlaang, auntie. Ay naman do, nagdamag ka pa'y langarod, no di ka mo mamati. Gaputaan mo kung ti ugali yun, auntie. Amangan no sinubrahan nyo man ang timba kayo. Ando ba raw? Manungay mo, iti nabigay mo kinitata Madulyos. 4,000 nga rod, tata. Anya? 4,000 lang? Uwan, tata. Awan ti mabalin na. Apay, 4,000 lang. Kaya ano mo tinaapi yun? Ado nga agpaiso, tata. Ngam naranaan na mo, tinababa a presyo tinatan. Ay, dahil talang agpaiso ba raw? Kung nalaki din nun nangina, aging kaita. Nababa nga raw. Idi saan kami pa nagapit? Nangina. Ngam hindi nagapit kami. Kilata bimaba. Ay, hindi na kinamalas. Malah, talaga kasta ba raw? Hindi ka maupupay. Talaga kasta, tagmula. Nung daduma, tumama ka. Nung daduma mo, saan? Iso nga, anos lang ba raw? Uwan, tata. Kitagyaman na kiti balakad yun. Manong Doro, diyo ka din naranranaan ni Ando? Narana akong may sapa. Apay ka na eh. Diyo dinamag no puno a 40 mil tinabingay na kinibayaw Julius? Kanya 40 mil. Ay talaga na ita, kamsat mo. Di mano na ni dyan langit, di kinaulbod na. Aniya? Kanya 40 mil. Kinunaan doon mismo tinangiba ka kanya. At 4 mil tinabingay na. Ha? 4 mil laang, Manong? Huwag ka raw. Huwag puta, naranaan na tinababa ang presyo. Ay na, talaga dayjay ama ng Linda. Awan na talaga ti husto, padagiti ibagbaga na. Ay, huwag nga raw. Ay na, numabagaan, kundi sangit. Yung nubaybayan, nalabas ma nga raw, ti kinaulbod na. Apay ka di Linda, di ka matagtagari dito. Manong, Ada ka di pareko mo. parikot ko nga rod ti balay mi Manong. Ado ti malinisan, gapo iti narubba ijay akin nga to iti napigsa ti tudo. Kaya dalusan niyo pareko aya da ita. Ay, day tangarod Manong. Saan mi akabailan anak da kami laeng. Pinadas ko tinagpatulong ka dagiti kaaruba. Ngam di damot mamati kanya. Daita, ti pagnakmam si Kalinda. Agbaliw ka nga mina, di ka agul-ulbon. Tano kastama ka na yun, di na kapatyan, no adda ti dumtang arigat. Ora siguro agpaypayapay ka jiteng nga ti kalsada nga agdaw-dawat iti tulong. Di dalat ka mamatiking ka, iso nga agbalbaliw ka. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.